Teman, alhamdulillah udah strike. Wis, mantap. Oh, bener mama, ayu poe ayu. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Pautok SF ya. Kita kembali hiburan lagi, ngebolang lagi teman-teman. Barangkali ada strike belut babon, sidat babon. Sebelum mulai, sebelum hancur, kenalin dulu nih teman-teman Pautok SF ya. Yo teman-teman, Kang Randi, si naon kana teh? Layung. Barater. Nah, ya dik adik saya si Dema Badot. Ya encoy nya, encoy. Channel enak CS si manis. Encoy. Teman-teman si Layung nggak hadir. Nyeri patuangan menuju datang bulan sahurna. Aduh. Dan lah. Yo sakit gini penting mas serunya teman-teman. Yo lanjut teman-teman ya. Kita ancrup sekarang. Yo teman-teman. Oh teman-teman. Straight to lele kampung teman-teman. Alhamdulillah udah straight. Teka bujang iya namanya nyetet kena nama. Wow. Nama itu tuh. Hilap dikenalkan kameramen Kang Dendi. Oh, kameramen Kang Dendi straight. Alhamdulillah. Lele kampung. Siap. Lele kampung. Mantap terus. Ya. Tuh teman-teman. Hujan gitu, aduh, niuhan heula, aduh. Ya. Alhamdulillah hujan, rezeki hujan deh. Ke niuhan heula. Kang Randi, mana Kang Randi tuh? Bari niuhan caket masih giat. Tuh. Ya, Kang Ecoy. Sareng Kang Dendi kameramen tuh. Nuju niuhan heula, teman-teman. Hujan. Aduh. Tuh, aduh. Teman-teman. Ya teman-teman, kalau udah strike dimulai lagi ya. Nyuhanlah hujan. Yuk teman-teman. Alhamdulillah strike guys. Ya. Strike teman-teman. Alhamdulillah. Mantap. Strike. Keras hujan ya. Aduh. Namanya kenging belut hiji, lele hiji. Oh, kain cuy dekam nyanggut naon teh. Oh, katiris. Sok lah. Sugane lubang sidat. Oh, teman-teman. Maju ke rumput gelak bari nyuhan. Oh, hujan teman-teman deh. Ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Kalau sudah strike. Yuk teman-teman. Loh, dogi Kang Yohan gitu di teman Kang Randi gitu ya. Saha teman Kang Randi teh. Dah. Di si ibu di dia heula tuh. Pemuda Pancasila KB. Aduh. Tuh di teman Kang Randi tuh. Nyuhan heula gitu lah. Aduh, kayak cuy. Namanya katamihan kloster. Ngalijang kloster teman kata teh. Kurang ageng katamihanna cenah hiji mana jang tuh. Weh tuh. Da nyamer kana bancet nu kieu gitu. Yo, tuh. Teman kloster lah. Mantap. Tuh, kayak Randi kelas Siduru. Ya rencangan Kang Randi wanyuhan ieu malah. Tuh, sip. Ah,
Jantan lah ya nah datang nanti. Nuju nanti teh. Dalam teh tubruk tuh. Ya lagi. Teh tubruk kan cenah bari ngiuhan. Oh. Aduh, teh manis. Teman-teman iya mah. Iya udah mau badut strike hiji. Cuy acan. Kameramen ge acan deh. Aduh. Tuh, teman-teman. Hujan besar, gede hujanna. Aduh. Duwi kajalali gitu bari ngariung. Strike ke acan. Aduh. Nama kenging lele. Sarang belut hiji. Udang. Hiji. Aduh, teman-teman. Jalali aduh. Tempatnya bagus, teman-teman. Tempatnya tuh, aduh. Tapi kecegat hujan. Aduh, jantan lami nyiuhan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat strike, teman-teman ya. Biasanya kalau udah hujan ini mah sing ceretet. Aduh. Yuk, teman-teman, ntar lanjut lagi ya. Keseruannya Pak Utok SF Channel. Yuk, teman-teman. Tuh, teman-teman. Hoyong nyaroteng. Ada cuanki. Nah. Menuju istirahat lah. Cuanki soteng. Lah. Hujan. Oh. Nyaroteng lah. Mamang Badot. Dong Badot. Sarang akang balater. Tah. Nyebret kata. Tuh. Tuh, teman-teman. Cuanki lah. Strike macacan. Aduh. Kalah dari lele sarang belut aralit. Teman disoteng heula cuanki tiris kehujanan teras ya tadi hujan. Aduh kajalali ibarat kieu. Yuk teman-teman lanjut lagi ya bade nyaroteng heula. Yuk alhamdulillah teman-teman nuang cuanki nah tos ieu teh. Aduh Gusti bade minangkina mah aya waktu sakedapit acan asar bade alancruk deui minten ieu teh manawi aya strike sidat atau napi belut. Aduh dinten ayeuna mah ya kecegat we hujan teman-teman. Aduh ya mudah-mudahan dapat lah hiburan ngabolang mancing belut sareng sidat teh teman-teman. Aduh. Oh, teman-teman. Tempatnya mah walah bagus. Keburu kecegat hujan ya teman-teman tuh. Aduh. Jantan seueur istirahat seueur ngiuhan. Teman-teman. Udah mulai nyecak deui cenah manawi aya. Yuk ikuti terus ya teman-teman, mudah-mudahan strike teman-teman lah. Yuk oh, teman-teman terus jengket kekekingan baik mana wih ayah di dianya mana wih ayah beluat kurang korek yang suganan lah ya dan tidak ayah beluat kan ayahnya sudah ayah yang terus jengkel diuruskan ke ayah oh ayah aduh ada ayah palong saat kolam saat teman-teman dengan ayah dan ayah belut barangkali ada suganan wah pegang teh mantap lumayan teh udah dapat satu genetis strike di korek ya Mantap. akhirnya ini alhamdulillah teman-teman ya di korek deui teman-teman tuh
lumayan lah segede Lumayan. nya teh. Jangan teh. Yuk lah. Mantap. Terus keneng ke strike lah. Tinggal kenging di koregenya. Siap teman-teman yuk. Alhamdulillah, strike lagi. Ya. Oh gitu benang. Hah? Gagal. Wis. Mantap. Strike. Lumayan mana wadah. Kita. Atuh lah di video malah wadah. Buru lu. Oh teman-teman, minangka nama strike cina ya teh. Cik, so kalem atuh. Lah, mendingan beletuk nama halusnya tuh nama Hanaang. Rapsat. Benar, iya. Gagal sana teman-teman. Bakat wenu nyorang. Tadi mau komoh kengi kuinya. Belut segede nyere jadi akalan terus tuh. Itu dia pakar. Kalau mending lempeng tali urak mah. Demi kalian ini tadi na bengkok jadi bulan. Bakat sur digere. Aduh, iya. Sok terus akalan di benang. Kan segede nyere oke. Tapi kak burit tuh. Beda pancet gede. Sok yuk. Tuh nyanggut deh. Tong sok di akal tuh belut segede ciang mah. Apa ke depan? Tahu ciang. Ayo di akalan. Di jongring nama. Tekala ieu atuh teu kaur gede. Belut segede cingir di akalan. Salaranya lah. Udah ting. Ciang di akalan. Siapa? Teman-teman lanjut. Belut segede patot harus digutrak. Kalah riut kena siran lagi teman-teman. Yuk teman-teman lanjutnya. Sok wah strike euy. Oh atuh rokok. Strike yuk. Yuk, pun adik strike. Wah, bener mama, yuk poe ayu. Sip lah bener. Alhamdulillah, iya mah. Lah sip lah. Aduh, bener. Cuy. Tuh. Ah, Gusti, tingkeun bae sagede gitu ge. Ya sip, yuk lah. Teman-teman lanjut. Ya, teman-teman. Ngebolang hari ini, hiburan hari ini sudah dulu ya. Aduh, udah sore itu. Aduh, ntarlah segmen selanjutnya diterusin lagi ya teman-teman. Ngebolang hari ini, aduh. Ya, tapi alhamdulillah yang 7 ekor, sudah ada patlot, sudah ada cingir. Tapi kan alhamdulillah ya teman-teman. Sakit oke, kasihan kekengingan. Ya gitu teman-temannya. Saksikan terus channel Paut SF. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, tadi terusin lagi lah sekian lah ya teman-teman. Ya udah dulu ya teman-teman. Yuk, assalamualaikum.